aciari aria mena ciana guku cukuru uyu twoka tukumomereria kumwira ciana cianyu ni iguthie na mbere guthomera ng'ombe ingiciara nduragaga nyina ati nigetha urithie gacau kae tukinyetie urimu ha tuheo kiheo ta kiu tucoke tuingirie ciaca cia urimu kae kwi mundu uthuritwo ukainuka na university kae kwi mundu uthuritwo ukainuka na cukuru ino. This is for posterity. Now we are going to defend this school and the university with our blood. Governor Ero adiakarole horo ici ale mone koja cioro au koja kuitafia na horo wa maduka haiwezekani ati leo hata walikuwa na chimba mitaro ya Kigali sisingie thina witu rokaga atiriri gutigatuike atiriri ino igatuika Centralized University na niyo main no goko thirikari ni gwera igati 19 ciganite university umati ndaigira ha commissioner tutiri na ndaratucorera tutiri na thina. Kuna vijana hapa na wananisikiliza kwa sababu kutoka saa hii sasa hatutabembelezana na hawa. Hii ni official function ya Ministry of Education. The ministry imesema ya kwamba the new school can be established alongside the university. Sasa kama wizara wa elimu wamesema hivyo na wakuu wa elimu wako hapa, sisi ni nani kukataa? Na hizi shule zote ni zetu. These young people, you should not be misused. Hakuna haja mimi ni washikeshika kwa sababu wengine wenu ni long holiday mutalala ndani. Na nakwambia hiyo na wahakikishia. Hakuna haja wewe unakaa kwa jela unakula ugali na unafikishwa Jumatatu kotini na kitu ambayo uhusiki. Secondary, university, ona ECD na primary ciothe ni cito tondu ni cia ciana cito na ni cia wagiriru wa githomo gia ciana cito. Ogwo ithuiri gutiri kindu tutarenda giakwo. Thina witu rokaga atiriri gutigatuike atiriri ino igatuika Centralized University na niyo main no goko thirikari ni gwera igati 19 ciganite university umati ndaigira ha commissioner tutiri na ndaratucorera tutiri na thina weciria haka gitwa ndiraiguire mo mutuite ati hallelujah.